Alright. Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye inkuru yacu rwose tubona umuhungu n'umukobwa baryamye. Urabona ko rwose hari ibyo bari barimo. Ese bari bari mu biki? Iyi nkuru yacu rwose iribanda kuri uyu muhungu ukomeza gusambanya mukuru w'umugore wiwe. Ese byatangiye gute, bikomeza gute? Hari uwakomanze, amaze gukomanga hari uwinjiye yakomeje kumubwira ngo najye kureba uwo ari we, ariko uyu mugore akomeza kuryumaho rwose. Abona ko umugabo ubwoba bwamutashye, umugore nta kibazo afite. Umugabo ari ku gitanda cy'uyu mugore, niyo mpamvu ubwoba bwamutashye. Abona rwose umugore we niwe uri gukomanga. Bite urashaka iki? Umugabo wanjye namubuze, yambwiye ngo nagagaruka, nahangayitse namubuze. None narara mu nzu yanjye nyine gute? Narara mu nzu yanjye nyine gute? Ariko nawe uri umwana koko? Okay, nimba ataragaruka rero ngiye kuza turarane hano iwawe ku gitanda cyawe. Okay, iwanjye ntabwo byashoboka, wowe genda urare hari iwawe, buriya araza kugaruka. Umugore yasubiyeyo kuko ntiyamenye ibyabaye. Urabona rwose umugabo yari ari gutitira byamukomeranye. Urabona rwose yari gutitira ntabyumva. Abantu rwose bishyira mu bibazo babibona. Yagiye koga, aho ari koga rwose urabona ko ubwoba ari bwose, na n'ubu aracyatitira. Uyu mugore nawe ntago yoroshye rwose, urabona ko ashaka kumuha care. No mu rwogero rwose urabona ntatinya na gake, ariko umugabo we ari gutitira ntabyumva. Nkwibutsa gukanda subscribe rwose nimba utarayikanda, kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mukomeje kubana ni Birasa official. Urabona rwose bameze neza, ibyo barimo rwose urabona ko nawe urabibona nyine, ntago navuga byinshi. Ese bizakomeza gute, bizarangira gute? Hano uyu mugore w'uriya muhungu rwose yari yicaye atuje ategereje umugabo yamubuze. Uyu mukobwa avuye mu mabara yaraje amwivugishaho, avuga ko amaze kumuhamagara, ategereze gato araba ahageze mu rugo rwose. Ntago bisanze rwose ko mukuru wawe akuryana umugabo gutya kandi mubana mu rugo rumwe.
umukobwa wacu nawe rwose nta n'ikintu aba azi, aba yiturije, ariko mukuru we ni incakura irenze rwose, urabona ko yinjiriye umugabo ku buryo yamaze no kumutwara, ntabyumva. Ese byaje gukomeza gute? Kuko uyu mugore baramukinnye, bamubwira ko umugabo aho yagiye aragaruka mu gitondo, yaje kumubwira ngo ajye kugura ikintu ku iduka kugira ngo umugabo aze gusanga yaje. Urabona ko yari yirambitseho gake mu buriri, aje kumubwira ko amutumye ku iduka. Yamaze kugenda rwose, ushatse wasohoka akaza kugusanga hariya, aragusanga muri salo, kandi ntugire ikibazo, ntubizi ko nkukunda? Urankunda, ariko muri iyi minsi uri kunkoresha amakosa cyane, ntabwo mbyumva, ntabwo mbyumva rwose. Urabona rwose ari guseka, ntacyo bitayeho rwose. Umuhungu nawe rwose urabona ko yaratwawe, urabona asa nk'uwaryohewe rwose. Urabona bari bicaye batuje rwose, bagiye kumva bumva umugabo arakomanze, yaraje. Yakomeje guhamagara, ariko umugabo ntago afata telefoni. Byaramushobeye rwose, urabona ko yababaye. N'uyu mukuru we aramukina ku mubyimba rwose, amubwira ko ari bumufashe bikagenda neza, akamugarura. Abantu b'iki gihe rwose barahindutse, kubona umuntu muvukana mu nda imwe agutwarira umugabo, akamutwara akamuheza neza ku buryo nawe umushakisha ijoro ryose ukamubura ari we yamutwaye, mubana no mu nzu imwe noneho ntubimenye. Ntibisanzwe rwose. Umukobwa wacu byaramubabaje rwose, ariko nta kundi yari kubigenza, byamusabye gutegereza kuzageza igihe umugabo we agarukiye. Urabona rwose yarahagurutse, asigara mukuru we hariya muri salo. Urabona ko mukuru we ari kwisekesha rwose, avuga ngo naramugutwaye. Urabona rwose bari ku gitanda, twabyita byandi by'iki gihe muri ya mvuga igezweho ngo ni ukurya ubuzima. Urabona rwose ko bari kurya ubuzima. Umugore rwose yiyemeje gutwara umugabo w'abandi ku ngufu. Rwose nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanda, kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi.
abona rwose umugabo yahisemo kwandikira umugore bamubwira akaje. Umukobwa wacu uramubona rwose aho yari yicaye ategereje umugabo yamubuze. Ibibazo byamwirenze rwose. Umugabo yaje kumwandikira message. Urabona rwose bacyandikirana, umugabo yasubije umugore ko ari mu nzira ari kuza. Umugore rwose byaramushimishije cyane. Urabona ko yatangiye gusekamo rwose. Ashima Imana ko umugabo we yaba agiye kugaruka. Yakomeje kwicara yisekesha, urabona ko nyine ibyishimo byamaze kugaruka. Yarahagurutse, urabona rwose nawe urabona ko ateye neza rwose, nta kibazo cyiwe. Hagati aho urabona ubuzima baracyaburya rwose, nta kibazo bafite, ntibirengera ingaruka rwose, baririra ubuzima, nta cyo gutekereza gihari. Umwe yabwiraga undi ko azamukunda kugeza ku munota wa nyuma, undi amubwira, undi akamubaza, ese ntabwo umbeshya koko urankunda? Urabona rwose ari kumushimashima mu bwanwa. Amubwira ko yifuza ko ari uku bazahora. Baje kubyuka abajyana muri dushe rwose. Urabona umugore ari koza umugabo, umugabo yoza umugore, bakirigitana rwose. Hari uwakomanze. Ese ninde wakomanze umuryango? Umugore yarasohotse ajya kureba uwo ari we. Urabona rwose agikingura yakubitanye n'uriya mukuru we rwose. Mukuru we yari yarakaye nta kuvuga. Ese byaje kugenda gute? Ntuze gucikwa n'igice cya kabiri kizabageraho ku munsi w'ejo nk'aya masaha. Njye mwari kumwe ni Birasa official, nkwibutsa no gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ciao ciao.